U prostorijama televizije Centar u Čaglavici danas je Udruženju Srpsko slovo zvanično predata na korišćenje produkcijska oprema koja će se koristiti za rad ove televizijske stanice i za druge aktivnosti usmerene ka poboljšanju informisanja na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji. Ja bih mogao samo da izrazim jednu veliku i ogromnu zahvalnost gospodinu Špadiru što je darovao ovu opremu Udruženju Srpsko slovo i KIM radiju kako bi pokrenuli ono što je bila naša osnovna ideja, a to je da formiramo jednu novu televiziju na srpskom jeziku na centralnom Kosovu koja će biti vidljiva i šire i koja će doprineti nezavisnom i objektivnom informisanju na srpskom jeziku, što je danas u ovim modernim vremenima jedan značajan činilac u kontekstu borbe za očuvanje i kulturnog i jezičkog i nacionalnog identiteta Srba na Kosovu i Metohiji. Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije koje je posredovalo u ovoj akciji, istakao je da je UNS u potpunosti posvećen razvoju kvalitetnog novinarstva. Ovo je važan datum za informisanje srpske zajednice na Kosovu i uopšte za informisanje srpske zajednice. KIM radio i Srpsko slovo su dve poznate organizacije, jedna medijska i jedna nevladina, koje se bore za profesionalizam i medijski kvalitet. Prepoznate su tako ne samo u Srbiji, nego KIM radio i svojim informacijama prepoznatljivi u svetu. I rekao bih da je to dobar oslonac za pravljenje jedne ozbiljne televizije i mi smatramo da će u tom poslu i televizija Centar biti lider. Donator opreme Svetislav Špadijer naveo je da u ovim teškim vremenima kada se ne može sve rešavati državnom pomoći, svako od nas bi trebalo da učini koliko može da se sačuva srpska kultura. Sticajem okolnosti imao sam tu opremu i u dogovoru sa svojom porodicom odlučili smo da čista srca i duše poklonimo tu celu opremu koju smo imali i to je to, ništa specijalno. Baš se radujem što smo to mogli da vama priuštimo i da imate tu opremu sa kojom ste sada, nadam se, i počeli da radite. Kamere, videomiksete, rasveta i druga oprema poslužit će da se ovom televizijom upotpuni mreža informisanja na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji, budući da je do skoro Gračanica sa okolinom bila jedina sredina sa srpskom većinom bez svog medija.